Now the city blacks out the sun that you know is rising. You can show me the work that you've done, your fears have been disguising. Is it just me or is everyone hiding out between the lines? What will we be when we've come undone? Just a simple meeting of the minds, and we'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. Hasiera eman zaio, nesken txandari, lehenengo kaletik Getaria Tolosa, bigarren kaletik San Juan, hirugarren kaletik Etxeko taldea, ama Guadalupekoa eta laugarren kaletik Zumaia. Ikusten dugu, irterako txampan daudela. Bigarren tokia Zumaiarrentza, laugarren kaletik, hirugarren tokia erdi erditik San Juan darrak, eta laugarren tokia Etxeko taldea. Amaia Arrizabalagaren agindutara. Now we're free to be number one. The morning isn't far away. Getariarrak estrotara buru. Getariak laugarren kaletik sartzen gait, ja Zumaia, ja San Juan, eta une batetik bestera Hondarribiak ere bukatuko du bere lana. Ja Hondarribik, txalo handi bar mesedez, lau ontzientzat. Fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. We'll find fire with fire, fire with fire, fire with fire. Gaurko garaipena eta ligako garaipenatik. Getariako patroiengo da, eta jaso du Txingudiko bosgarren ikurrina, eta jasoko du ere Gipuzkoako traineren ligako saria. La patrona de Getaria Tolosa, que acaba de recibir la quinta Ikurriña Txingudi, y ahora mismo la bandera como ganadoras de la primera liga guipuzcoana de trailera. Zorionak hemendikan, hor ikusi ditugu Uri Balkain, Jose Minduaien, Andres Olastoaga eta Aitor Kerejeta. Zala Unidad, Etxeko taldea hemen, eta Getaria Tolosako neska, arraunak igo dituzte, zorionak lau taldei. Baita ere Etxeko neskei, beraien lana urte guztian ikaragarrizko izan data. We've got a reason to keep holding on. Tomorrow will become today. And we'll fight fire with fire, fire with fire, fire with fire. Through desire, 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 through your desire. We'll find fire with fire, fire with fire, fire with fire.
urtero eman zaio, mutilen lehenengo txanda honetari, lehenengo kaletik Getxo, bigarrenetik Arkote, hirugarren kaletik Busturialdea eta laugarren kaletik Trintxerpe. Las 4 tripulaciones a punto de enfilar la segunda ciaboga, cabeza regata para Arcote y como veis con la segunda posición hay una dura lucha. Trintxerpe por la 4, Busturialdea por la 3 y Getxo por la calle número 1 con muy poca diferencia entre las tres tripulaciones. Y Arcote, ya Trintxerpe, ya Getxo, ya Busturialdea. Hiruontzia bigarren tolikoz oso parekatute eta trainera zerdu bakarrik aurretik Plentxitarrak. Diferentzia txikia, laguntzia artean eta estropada Arkote bigarren kaletik sartuko da, diferentzia oso txikia egin, zerrik Getxo Kriston txampakin, diferentzia asko murriztu dio, ja Arkote, ja Getxo, ja Busturialdea, eta ja Trintxerpe. Lehenengo txanda honetako irabazleak, un aplauso para Arkote. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik. Urtero eman zaio, bigarren txanda honetari, Donostiarra lehenengo kaletik, Orio bigarrenetik, Deusto hirugarrenetik eta Etxeko taldea laugarren kaletik. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik, zure eskutik. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik. No, una pugna. Donostiarra por la calle 1, Orio por la 2 y Hondarribia por la 4, con unas diferencias. Creo que los chavales patronados por Borja Jorge están haciendo una gran regata también. Bigarren ziaboga hartzen da. Olanezkoa zinora, zein zaila den konprenditen, ametsak berak ez direnean. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik, zure eskutik. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik, zure eskutik. Azkenean, amore ematea, ez da zer galtzea. Hirugarren tokia Etxeko taldearentzat, ja eta laugarren tokia Deustorentzat. Aldegi nahi dut, aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik, zure eskutik. Aldegi nahi dut bide berri bat hartuta mundua ikusi, berriz hasi baina zure eskutik, zure eskutik. Aldegi nahi dut, aldegi nahi dut, aldegi nahi dut, aldegi nahi dut.
Irtera lau ontzientzat, salida para las 4 tripulaciones, Camargo la 1, Ciervana la 2, la Lequiquerra de Insulza por la 3 y la Sotera de Santurce por la calle número 4. Santurcierras ligera cabeza de regata, y para la segunda posición dura pugna entre Ciervana y Camargo. Ya los Santurcierras, ya Ciervana y Camargo. You girl, but it's just so hard to do. Every time you do that thing you do, I know all the games you play. Que van a ganar esta tercera tanda si no ocurre nada en estos últimos 10 segundos. Ya para Camargo, ya para Ciervana. Y van a recibir de manos de Juan María Munarriz Virto, abad mayor de la cofradía hasta el año 1973, la bandera Cofradía de Pescadores de Hondarribia. Patrón de Camargo sube al barco de autoridades y recibe de manos de Juan María Munarriz Virto, abad mayor de la cofradía hasta el año 73, la bandera Cofradía de Hondarribia. Jornada redonda para los hombres de Camargo, que aparte de llevarse la bandera afianzan el liderato en la Liga ARC cuando solo quedan 2 regatas para terminar dicha liga. Os esperamos a todos y felicidades a los hombres de Camargo por su jornada redonda. Regata ganada, bandera a la cofradía de pescadores y han afianzado el liderato en la Liga ARC. Besterik gabe, mila esker guztiei eta bihar arte.